Ľudia, ideme natočiť napríklad Mixako alebo Štepsa. Ideme Štepsa, ok. Ideme Štepsa. Tu je on the floor. Všimajte si to. Ideme natočiť napríklad. Poďme natočiť. Tieto reklamy nemám rád. Ja sa dívam si to auto. Už nikdy na ňom nevyhraješ. Má veľmi dobré videá, páčia sa mi. Sonic Vova. Pusti si to aj ty, Majo, lebo toto je veľmi dobré, volá sa to. Je to cez AL, ale je to Sonic Vova a reálne videá má more. Tak by mám pláne tebe samohod. Tak zahrajeme si na ulici. Kolo 34 septembra si ukradeš vozidla v podzemnej garáži v sektor C4. Tak, to je šílenec, sa čekám pomôcť. Musíte vydržet všechno! Jestli chcete být opravdu ninjové, musíte vydržet i tohle! To je J-Fox. Viete, kto to je J-Fox? YouTuber. Starým točil. Musím do práce, podívat se, co tam stalo. Kámo, to může být hlas? To neznělo jako policejní hlas. No, to mi trochu nevyšlo, tak co bude dělat? Klid, mám to pod kontrolou, pojďte se, mám plán. Ľudia, počúvajte, nie je to trošku podozrivé, že niekto volal a povedal, že polícia, tu je nahlásené, že niekto tu kráne, to bolo podozrivé, aj taký hlas bol. Chápete? Dobre, nebudeme združovať a ideme ďalej. Tak se na místě naši. Jde toho mrknout. Hlavně opatrně, Spidey, ať tě nemusíme zase zachraňovat, jak minule. Jo, no počkáme vám. More, ja som vedel, že tam bude ten Venom hnusný. Som to vedel, že presne, že čo tam bude. Že tam bude Venom a že to je pastička, ale Vova ich zabije, more. King Kong. Co to zase je, sakra? Aha, postač ten zas. Dobre ľudia, toto je koniec videa, tak ľudia, čaute.